Ovo je apsolutno zvezda svakog domaćeg skupa. Zastava 750, u narodu poznatija kao Fića. Na slici je prelepo očuvan primerak u baby blue boji koji je bio deo izložbe na Beogradskom sajmu 2026. godine. S obzirom na prednju masku sa hromiranim lajsnama i okruglim amblemom, ovo je jedan od ranijih i cenjenijih modela. Za njega možemo reći da je automobil koji je motorizovao Jugoslaviju. Bio je poznat kao nacionalna klasa. Proizvodio se u Kragujevcu po licenci Fijata, to jest modela 600, od 1955. do 1985. godine. Pozadi mu je postavljen četvorocilindrični motor. Početni modeli su imali oko 767 kubika sa oko 25 do 30 konja. Modeli iz ranih 60-ih, kao što je ovaj na slici, su imala vrata koje su se kontra otvarala, takozvana suicide doors. Fića je bio toliko popularan da je imao svoju trkačku kategoriju, nazvanu nacionalna klasa, po kojoj je snimljen i kultni film sa Draganom Nikolićem. Kontraš je najcenjenija verzija Fiće. To znači da je ova zastava 750 bez dodatnih slova ili ranijih verzija, ona koja se proizvodila samo do 1968. pre nego što su bezbednosni standardi 1968. promenili smer otvaranja vrata. Ovo je ekskluzivan model, jer modeli sa takvim vratima su danas najtraženiji među kolekcionarima i dostižu najviše cene na tržištu oldtimera, jer ih je ostalo veoma malo u voznom stanju. Što se tehničkih podataka tiče, posjeduje motor od 767 kubika sa 25 konja, maksimalna brzina mu je bila oko 110 km/h, ali se za krstareću smatrala idealna od oko 80 km/h. Na slici se vidi beli, odnosno bež enterijer i onaj prepoznatljivi tanki beli volan sa hromiranim prstenom za sirenu, to je tipično za luksuznije opremljene ranije modele.